mun rang atanga INP mizo channel thlir tu te in zain chibai ule February ni som paruk ni lai ni ania tun tumpo Myanmar ram chanchin langsar zual toy te in kanan ti chuak le a atop thlengin min lo ngai thak sak le theu don nia comment lama Myanmar news in nin lo thu in soi clear hloma in thlahung lovin kanan ti chuak zel don nia Khitit media ina soidan chuan Nimin Khan Terrorist Council sipai somriat an thi atia mai tepo omle tura ngaila Nimin pia lam ai kha chuan azia omle deve Kachin State Putau Township Lungsiayan le Phatma kho inkara Nizan Dariat Vel Khan KIA Kachin nam sipai tele anlam tang PDF tele Terrorist Council sipai te anin kap na sale hle a Lungsiayan khodaya po ral thuam lian atlapuak dum maya mipuyan Lungsiayan khodaya po ral thuam lian atlapuak dum maya mipuyan omanom lo hle ni Swampian kholua Terrorist Council sipai kem mani February ni thuma KIA lamin anvalak saknu khan terrorist lam chuan thona mangin an beya civil mi hliam tuarte po an ompha hialani Swampian khuale an kho che velami mi sanga vel chu tuna hian an ral tlan mek ni in an soya nizana anin ka chanchin hi update an la siam thei mai ri lo ne na langa kan ngai chang le deu don nia hetianga Putau Township huam chung Phatma kho che vela anin ka le ta ka wangin mian tlan na sa hle a chung zinga no patuak te chuan van duaina an to pha vele ta lisu nam no patuak thar te chu anral tlan ve na lama terrorist lamin an kap hlum ni in voin khan an soi darkar chan vevel anin ka hnu chuan thoma dai dewa chu vele Phatma khomi te chu an tlan ta hloma chung zinga no patuak kan soi tak te bike in an tlan veya sipai ten ding tura an aw po an hremai bik to lovaniang an ham hai ve nen an tlan ta zela ni oma sipai ten an hnung lama tangin an kap ta ni in Phatma khopa papakhat chuan a soya apoi thengot mai Phatma khuwa hi lisu nam hlom dewan nia tuna an ka hlum tak te hi kumsom ni borvel mi no pa an ni Chorkar liam ta vel po khan Phatma khodai vela indona chuak to boka chumi hnu chuan Terrorist Council sipai somli vel chu Phatma khuwa hian an om tareng nia soyani a indona achua mi te an tlan hian terrorist lam chuan KIA le PDF lam tang angin an ngai deuh mai zel ni om takani Sakain region Sakain khopui huam chunga yimia chi dila voin chomadar som pakhat vel khan Terrorist Council sipai thona China ku chuak chu atlata mai nia soyani a chomadar som pakhat vel khan atlak lai velin thilpuak ri voithum riatani a chumi hnuwa thona dangin a thli thlai reng nei in mita mutu te chuan an soya sipai council lampoin chu thu dikani thu chonulam khan nem ngetin engfanga tla nge a khola chian lo wa nge nianga PDF lamin an ka fu nge niang tiero an soi chiang hlei thei mai bik lova nakin lama chuan a khol that lo wanga nakin lama chuan a khol that lo wanga tlata an nga yani jet fighter hi nanchang A5C Phantom anti China ko chhuak ani ti chuan voin chonu lama khan thlona ke theman chhar khom mek ti sipai lam chuan soyen pilot po athi ti an confirm boka he thlona khaltu hi captain Hengtet Ong anti civil mi te that thin tu pilot te zinga mi tia operation Spitfire Polin a mingan lo chin chia te zinga mi ani no puya nei na hi alare lo view ni te nan soile ngala azia lo ngot mai hetia pilot hi anom lai hian pilot dang captain pakhat chu achung te nen dimosu PDF te lama an lo pakai le tamai bok ni in NUG lam chuan voin khan an soi vele boka menong line po be dong sort view ta veang Makui region Kanko Township huam chunga min yua khuwa February ni so mathil thleng voina kan mule boka hi kan puan to te zinga tel lo ni chuan kan ria a lo tel to ani le kanin rethiam tlang don nia Kanko Township min yua khuwa sipai kem sipai le police omna chu February ni som karkalta ninga ni zandar sari le minute som ni khan
yo pdf te le miain pdf te nan kapa terrorist lam mi som ni an kap hluma midang som pariatin hliam na takan tuar ni in ydf lam chuan an soyani hei hi ani la in thua chiang thei si lova thilom dan an chian nuwa mi puite an hriat tir ani berdon hi ydf lama tangin mi pakhatin ramtan nun na hlana midang pakhatin hliama tuar ni in an soibok February ni som pakhat zirtop ni tu khan terrorist council sipai anin chopbel na savio maya mase an chevel hi ydf lamin an thunun vetla tawangin hliam tuar te po an duangin an la chan hlei thei bik lo ni in an soyani Mandalay region Mataya township huam chung Mandalay to Mukuk inkar kong puidunga February ni som paruk voin khan terrorist council sipai motor te chuan voinga meu bei an toka tukendar sarivel khan ukkan khuale poisa kung kho inkara bei an toka budo tlang koyan tia voini vel an tok le a chumi zo Mataya township tapi kung le bu kung kho inkara bei an tok le ni tichuan Mataya township chawtada le patengchi township inkara bei an ni le boka sipai thi le hliam omzat an soi thei mai lova voi heti zat bei tok ta chu thi tok le hliam tur tok chu an om ve ngei tura ngayang u mana kan puan tak rengun khopuya paho satak mai company denko oil dora tanga poisa phur thin tu motor pakhat February ni saria pdf laminan lo man tak thu kha kan na hrianga voina thu chiang zo kan on ti chuak ta hlol mai khatia an motoran roka sum tam tham takan lak sak nu khan anei tu uchit khanya po silai muan thon kan ti kha an sum lak zong chu Myanmar chiat tin cheng noi zasari le somni le pali ania hei hi atitu ber hi tu tenge ti soilan ani lova pdf lam anni ngei churin oma pdf po hi suam manga an tang ve tai moni kan lo ti mai theya sipai lam chet dan ne na khai khin chuan an la om mai mai zok chu ni hi atitu te ming le an pol ming engma tar la na om lova ti chuan sum te chu mun ranga terrorist do tu te hne na an tul dan angzela an sem thu voin khan an soya report petuina soidan chuan cheng noi zasari le somni le pali zinga noi somsari chu an chet vel na le thil tul danga an da han thu soin adang noi zaruk somnga chu revolutionary army te le pol sang te hne na an sem dar ti an soya an din muna zirin mun then khata chuan noi somni somthum te noi somnga chhovel te mun then khata chuan noi za te an sem thuan soyani an ni po ha man tlema zong an in sem theini na langa tluan chuan a hlok thei viu don ani hi Taren state Miyawati township leke ko lama po indawna chuak le ni in voin khan an soi leke ko huam chung phaluchi khwa a phayachi anti mual pong lama February ni som paruk tukendariat vel tang khan indawna chuak le ni in a muna om te chuan an soyani KNLA nam sipai te le pdf te terrorist council sipai te nen anin kap le ne terrorist council lam hian ral thuam lenin an kap masa nia soyani a anni hi pgf te nen an tang dun le bokani an chan chin chiang zok ngai chan me ka ni a naktuk lama chuan thu chiang a om thei tura anga yang u leke ko lama hian December ni som panga tang khan thakhat vel chol lovin an in kap deuh renga ti chuan tun lai te hi thoma re le deuh ti ania mase tukin lama tangin an rile tan ani le ngal maya sipayan cherong thei viu le ngala no naural tlanan tam ta hle boka tuna hian sipai lamin boman thak fo awanga ral tlan hi leke ko lama hian sing chuang velan omani chomhalama anin kap kha sipai council laman chan a thale vak lovani nge yanga tlaidar thum lama chuan helicopter pahni mangin terrorist council hian an kap na sale hle ni in KNU lam chuan an sui leke ko chevel ral thuam lian manga an ka ba ka helicopter pahnin minute som panga chung vel an kap boka amuna omte dan soidan chuan terrorist lam hi an chana thale lo hle ani karen ni lam hi an boi thei boka indona a hliam boi som nga yan lo omin chutianga ma la wat tu chuan ma mo hle ani chu ria in daf keke anti chuan medical training a huai hota
chu ria in daf KK anti chuan medical training abuat sai saka nemen February ni som panga khan training batch khatna chu tluang takazovin terrorist beina hliam tuar le bo som ngayan lo ompala enkol tu tur training chuak thar an nei thuan soya medical training chuak te hi an vain mi somriat le panga an ne nemina an training kharna Dr. Zoe Su chuan fuina thu soibok sian state le Karenni state in rina Karenni lam mubie khopui chunga terrorist council sipai kem tepo February ni som paruk tukin lamatang khan mubie PDF tenan beita a indona na sa hle nia soyani terrorist lam ral thuam lena wangin mubie khopuya civil mi te chen na inpo a chele nol maya in khata kang ral bok report petuina soidan chuan khopui chung muntina boina chuaka chonulama phei chuan anin kap na sa hle ni ina soya thile hliam omdan po soi mai ala theilo ati mobia khopuya khamaya zalile somni le pani na ten ral thuam lian an kapa ti chuan bilu chong lui kama terrorist ten an kap boka namen lovin an boyani mobia le phe khung inkar kong puidunga terrorist council sipai tele Karenni army lam anin epnat le tak ema wangin tukin khan mobia khopuya mi tepo atlan theya piang tlan mai turin PDF lam chuan hriat tirna an lo chhuwa to ani tanin tari region GPU township nabu le khwa sanghaman tu te hne na tanga sum lo deal thin terrorist council sipai te lam tang P2 seat member mi paruk chu dawai PDF ten an thian faya mi pali an kap hlum nia soi ni in an silai pali an lak sak bok hei hi mani February ninga athil thleng voina an soi tak chawani mi pahni chuan tlan mana pali an kap hluma M16 pahni le AK pahni an lak sak sipayan lak bel thei sil awangin minong hlana po amang ang takzet ta a ama ngei atha changdol tu suwin potelin an vei sek tamai nia soeni a an mani ngei jin chuakin an campaign ta fo ni in an soi January tha tang khan minong hlain le suwin te hi sipai mun pui tin tloin an zina sipai thar la thei to heklo mi pui an mani thlop tural thuam kengpol P2 seat kan ti ang chi kha mun tinadin ani theinan campaign an beina sa hle nia hriat ani a minong hlana chuan chutianga P2 seat pol din nan mani command nuaya theu na sataka mala turin ramchung mun rang ranga sipai commander te chu thua cha hlom ni in khitet media chuan a soya ramchung mun rang ranga PDF te beinan tuna sipai le police pensioner la risel thadeu te chu an na chelle tura thiam taka thlem turte ramchung command nga noya thoktu chief commander atanga thingtlang kho level thlengin ngor taka campaign a mipui hip tura beizual so turte in a cha hlom atiboka eng ualan ni phechorin om chuang lovani ole khati zongkha tuntuma Myanmaram chanchin langsar zual kanan ti chwa thei chunia atok thengamen lo ngai thak sak le thewa wangin thir turte in za chunga kan lo me